tusi nei a whaalinga sa iai se vai teimi tuana iatu i le masina o me sa whapea o na iai le tūlanga o le whaongaina le tusi whaita waso mai le whaalinga mua mua o na misi leo le lua ma le tolu ai anga i le wha ao i le vaenga lea o lo o iai to tonu i le tusi lea e pei ona fetalai mai ai le atua ia Yesu. Yesu foi angelu ia Ioane. Ona whapea lea on whai mai ia tauatu i ekalesia. I le amatanga o le ekalesia i le aso Pentekoso o le aso na matua tele ia le tūlanga o le ngā solo i luma o ngā luenga le ekalesia. O le anganga malana ngā uioi i totonu o le ekalesia malona amatanga mai e matautia le mea nao o iai. O wawenga e pei o nei loa. O le launga ina o le upu mai le tangata sa pala ai. Whawhiti whatolu Yesu e Peteru. Ia aua wa launga. E launga e leo si tamai launga sa toa. Matu ina atu ia le upu whai mai a oka le totele, tolu wafe. Ngā solo pea le ngā luenga le ekalesia to e whai le isi launga. La tonu whaola ina, li mafe. O le upu e peo na iai tonu o le tusia ngā luenga e whapea na whao popo i aso taitasi i lātou o e na whaola ina. Ele o i lātou o e na o mai tā whao. Ele na o i lātou no mai e su e mea ai. A wasa whapeo na tufa mea a i lātou. A o i lātou o e wa whaa o laina. Wa iai le o la fau ia te i lātou. Wa iai le amatanga fau. Wa iai e su i to tonu o le loto wa whapea ai o na whesuia ina i o lātou loto. Ma whapea o na mauai lātou tangata fau. I le ngā solonga o lao le ngā luenga, sa ie fo ia sa wanga, pei lava o na iai. Le lava na o na taape le wa apostolo, o na o lea sa wanga, e o lau foi. Ia Ioane pei o na iai, o ia o se tasio apostolo, ai o ia, sa whapea o na iai le sotanga, ma e kalesia ia e fitu, e pei o na iai le tusia a whaalinga. E kalesia e feso, e kalesia semrana, o le kalesia Perikamo, o le kalesia Tuatira, o le kalesia Sarataisa, o le kalesia Filadelfia, o le kalesia i Lautikaia. O nei e kalesia, sa whapea o na tupu o laola, mai sa ola e tutonu o Asia. O nei e kalesia e fitu o lo whapea o na iei le no fuanga e lo taua nei o Turkey. O nā o lo whata milo ai, lea lunga o nei e kalesia, mai le tuanga vale wha solo e lunga masau i lalo. A le kalesia mua, le kalesia lei e feso. O lea, sa tusi atu, whai mai le ngango le tua, ia Ioane, tusi. Tusi le kalesia le e feso. Ta watu iai mea ia. I tutonu o nei tusi, e iai mea na a watu e lea nganga fia o le li. I mea na tupu ai. Ai ai fo i manisi o lui tau. Sa le te tau no o iai, sa wha peo na wha ma oti atu foi. E le nei tusinga e pei o na iai. O lea la, o nei tusi uma, o lo whapea o na tu ina atu i nei e kalesia taitasi. O nei e kalesia, e fōlinga mai, e vaai e whaife au. E whaife au, e whapea o na lātou vaia. A o le ngā luenga Yesu, na te sila fia umalava,
i lato uma olo o iai tu tonu o ne e kalesia. Sa iai Ioane le kalesia le Efeso. I foi sa iai a Paulo. Tele foi tangata sa li liu. Fai mai na o lava ina le aini a lato business ona wa. Ia wa mingi umai tangata o mai wale to iai. Na iai le malu o taiana. O le nei malu ia whapeo na watu iai. Ia tangata iai tūlanga o le whiusua inga, o le mulilua, ma mea ese e tāpua i fo ina. Ia, a le ua whaavae e le kalesia. Meila i ole, whetalainga leri. Ia, ua ou loa unga luenga, o tau, le kalesia e feso, ua ou loa unga luenga, malo ti ngā, malo on sai. Ina ua e le lavatia le whenga iai matangata leanga. Ua e tofo ina fo i e ufai mai o i la tau a apostolo. Ai le ai. E leo ni a apostolo. Ai le ai lava. Ma ua i loa fo i o tangata pepelo i la tau. O te loa. Ua e le lavatia i la tau. E o ai tātai e tau o Nikolai tai. O tangata e iailo lato wanganga e whati ngā i tangata. Whati ngā i tangata. E a whamai esu, e o whai a o telewhiwhia iai. A lua leo le tusi a Efeso. Ai ai ale me tasi whai mai ai ia le tusi. Ai ale me tasi. E iai le mea wa e tu ua lo ulua i alofa. Ila matanga o leo mai o tangata i le lii sa iai le alofa sa mwhai ai o na musa e sae la lato mol mau. O le alofa e a fua mai le loto o wheliwa ina. Wa a vea ma tangata fau. Mai, pau a leo le mea. O le mea le watupu. Wou tou le to e alofa mai i a ta ue pei o na iai momua. Le urua i iai i whaoratanga le amatanga. E lofo i tātou e iai le amatanga lo tātou wola whalenganga ina o tātou whanau fo wina sa iai le oli sa iai le fia sa iai le nau i le li ima le musa e sae o lo tātou alofa i le li awa a lua mai le kalesia le Efesu wa malili le alofa mele le ulo fa mai le yo le fetalenga ia o le mea ia o na fai ia e manatua. Manatua le mea na e pa uma iai. Manatua le mea na iai le amatanga lo soifua whaaleanganga. Ina ua wheliwa ina lo wala manatua le taimina. Sa whapea ai ona nau lo loto i leli. A leo whaasolo atu ina malili. Mai manatua. Ia e manatua le mea na. Le lofa na iai le ulua taimi. Ia ono whai mai la ia lea. Toi fo i tua le mea sa masani o na iai. Toi fo i tua. Toi fo i tua ina ia toi a fua le tae au. Ia. O le wala au namo le kalesia. E o lau fo i le kalesia nei ona po. E mo i o e kalesia e pei o na iai i. O ingoa ua leva. Ai pei tai. O le mea na whaia le whetalenga Iesu i le kalesia lea. E tutusa lava ma le whetalenga Iesu moa tātou e kalesia. Fisili. O tū mau ea tātou le ulua e lofa. Pe ua mole le alofa. Ai ua solo muli le olanga. Mai manatua. Ia e sala mo. Ia o na mwhai leo na toe whatūlanga oe i le mea tauna iai. Ia, o le whea mua lea, mo le ngā solonga o le neiva i aso, e i tusi e fitu, sa avatu i e kalesia i e fitu, e pei ona iai Asia. Whamanuia le atua le nei aso, ma tūlanga e pei ona iai whai ngā lotu, iai le anganga o le atua, e ngā lala e mo le li,
e alofa ai le li ma le loto ato. Ia mātou whamoe tātou whamoe le li. E whi soan mai lo tātou vai. Teo tātou tātou. Au taile atua te mā, lau whiong pa ia, mātou vi ia lau whio ia vea o se whatu tō lunga ele lei. Mwhai ona tā tupu maola, i ro mātou wola i le aso ma le aso. I o mātou tālu sanga ia le atua le mātou te mā, mātou wole mwala au tuai e whaminuia mai le mātou atunu a walo atu tāpo inga. Ia lunga e te mātou malawa le alofa tūnoa oe le atua te mā. Le alofa sisili ese o Jesu Keriso, mātou li ima le mātou whaola. Nei o le whaavau lava.